Igama lami nguLindiwe okaXaba, ngihlala eGraceland Everton West. U-Andries obabami neshuthi uhlala lana e-1, mina ngihlala kami eGraceland. So ngiza kuye njengokuzombona nje kuphela mangithola isikhathi. Singabantwana bakhe simesi-7 kuye. Ona dula le di-tenants tsa hae hobane ka ntlong ka ha hae ona iphelela a le mong. Di-tenants tsa hae ne se bile le bona batho be ke nahana hore ke bana ba hae. Actually baba mne umuntu ubengakho i-responsibility ngathi kithi sonke thina abantwana bakhe ne akanandaba nathi, as much as like ubona ne like abantu ngathi simnakile no si2 omunye use lens nami the rest abanandaba nayo because umuntu ubengakho responsible for abantwana bakhe, yabona. So namanje ngize like ngoba nakho yabona akusi umuntu engathi umuntu bekanendaba nathi entweni eziningi. Enese hangata ke tjhakelang ka ha hae but ke nentse ke na le hore ke tle ke tlo mo tjheka jalo ka motho wa moholo, jalo ka ke le motho a ratang ho tjheka maqheku le maqhekwana. Ke utlwa taba tsa bophelo ba bona hore ha ba tswile jwang ba jileng jwang. Isizathu sokuthi ngenze interview ukuthi ngifuna baba umuntu atholakale because yazi kubuhlungu ukuthi umuntu avale anyamalale kungaziwa ukuthi washonaphi. So at least mhlambe but at least makashonile yazi samthatha samncwaba, it's better. So manje akwazi uvele wanyamela nje, that's why ngenze interview at least makangathi satholakala sazi ukuthi ukuphi nobe mhlambe yazi semncwabe lapha yabo. Ngizokutshela into abangitshele yona ne mina cause ngifonelwe umfazi kalobhuti ohlala eJardini ebusuku wangisho utata unyamalele. Ngeza the following day ekseni ngizothi kwenzakaleni, bathi utata kuze abanye abantu kade abakolota bafikile ekseni bazomfuna bathi akekho, babuya sibabuya bafike ngabo 6 ekungasana gezi bema naye la ngaphandle futhi bakhuluma bangenani baphuma naye bame gateini kwabunyamalale kanjalo utata labantu labo enabatata abakolota labo. Qetelo ya Andries hore ebe ha re sa mmona ke taba e ke utlwileng ke qoqelo ke tenant ya hae ya mpolela ho hela ntate tseba hore bjale mdala o sa nyametse mo ha nyamela hakalo ebile o nkuwe ke o latuwe ke batho ba bang mona ba neng ba re ba mokolota. Ha e sale ke qetela ba tswa le yena gate mona ya ba mdala e sale a ile. Saya lapho ke kulabantu labo ke mangifika mina siyobabuza ke sifuna bathola la abakolotayo sothola bathi abekho basayikolota eWestern area futhi baholela abantu azange sibathole vele sabuya. So the following aphinde futhi ngabuye the following day saya kubo ngakhuluma nabo ngaze ngibatshela ngibabuza utata kade abakolota malini, bathi kade abakolota 1000 rand. Ngathi okay if umthathile ngicela nginikeze 1005 yakho umbuyise. Wathi hayi still wathi yena akamthathanga kamazi utata and abantu abambonile bathi bababona bamfaka emotweni. Eka re ntho e tsetseng fela go hore letsatsing lona le lo ntate Andries a ile a nyamela ka lona motho a neng a ile a tla kapa ke hoseng ya eka re ho tona tle hoseng ya ba o bua le motho ya dulang 100 Andries e le tenant ya ba tenant re no ha yo hona jwale but ke nana ha o ka khutla late nyana ka nako tsa boma 2-3 o ka mo fumana ha ka batla ka nako eno ya 2-3 ha ke mamela o tlile e se le late haholo boma 7:30 ha fihla e ka go o la lahlela ka next door mo ntate Andries ya dulang teng ana hana go ke ka mo ya beloko moshimane wa ka mo wa mo jwetsa hore no ntate Andries ha dule ntate moholo ha ona ntate moholo ka mo ya ba motho wa tshogane ke bua le motho a so ho semo aga maybe ha ba bua ka batho bano o kotle ka next door ka re motho o fihlile a kena he ka next door ha fihla o kene a kopana le motho a neng a bua le yena o senga ba shwara okay motho ene ke bua le yena ke o ka mdala jwale e ka mdala le even before abitswa
na sa utlwile hobane ke motho a ratang hore sofa ya dulang ho yona e bo shebane le festere o tsho o bone motho o nona kwa nang a kena ka jarete ena atla a itukisa hore a tswe ba fitlile ba ema khoneng ya ntlo ya kitchen ka pele ba bua fela for a short time ha ba qeta mono e bile gore motho yo o re ho yena ha re tsamaya ba tswile jwalo fela ha ona ntho e ntate Ndrisela e bua ho tenant hore e monna ke a tswa ke a kae ba tswile fela nje ya ba tswa ka gate ba tenela lefting ya bile gore ka tekolo isentse eme ka mono ha ke utlwa ke mona mobile ba monka he ba fitla ba mo kenya koloi ya ba ke ho nyamela 130 ngathanda ukuthi lo muntu othothi bamcela ukuthi amane ambuyise mabuya amkolota amana shothi umkolota malini manje sembhadala okay noma ngabe sekambulalile-ke amane ehlisa sinikeze isidumbu sakhe sikhona ukuthi simngcwabe sizoba neclosure ukuthi ehlisa samthatha samngcwaba babethu nokuthi singamazi ukuthi waphelelaphi nje. Ditaba ha di sentse di bua ntate obane mphakathi o tla ko o sebetsana le taba ya motho wa bona ya nyametseng ka hare ho lekeishene ho utlwahetse hore motho a neng a tswa le yena gate-ing ba tswile le yena ha a fihla ka ntle o nona le koloi e pakileng kae ha re mamela go jwetse ho nona le koloi e pakileng kae hona haufi le 103 mo ke kare ona le motho a bileng a ba boneng hore ke bao ba sutumeletsang ntate ka koloi e be le go tloa mo koloi ya tsamaya hayi angazi ngicabangeni kahle but cause ngoba sike sayena kuyabona like abantu abamnyala abahlolayo saya kubo so checka bathi ukhona uyaphila uzobuya sabhadala but still akabuyi mawuye emntulo kathi awukhona uyaphila mara akaveli inkinga leyo. ene ile abataba ya hore fela ho tla latua batho ba tswileng le yena mo ba ke ba hlalosa hantle mme ha ke mamela ba kile ba tla hona mo 103 ba hlalosa hore no ntate rona re a bwane le yena gate nna ke be ke itsamaela ntate a itshalla mo kapa ba re o la tswa a tsamaya ka strata ya kwa but o gona sa bwane le yena mothakao so ntho e lo re ile ya tshwanela go e tswe ke go reportelwa sepolisi amaphoyisa one asazama ukusinceda ngecase because kune constable esisebenza naye usazama ukusincedisa ngayo angeke basasifeyilile kwamanje because basazama ukusinceda ke taba e tshosang haholo ntate ehlile e re tshwere ha bohloko dipelong hobane re a bona hore ha re a baballeha ha re a bolokeha because haeba motho a ka fihla a tla nka motho ka hare ho rona motho ya ba bile mo kenya koloing wa tsamaya ho tsho hore ba ka nna banka e mong le mong fela ha ba batla ho monka ehlile re tshwere ka ha bohlokonyana ntate hape taba ya hore ke ntate yo re neng re phela le yena ehlile ha ho monate ho tseba hore hona le motho e mong o no phela le yena o sa ya nyametse ka mokgwa o sa tsejweng ukunyamala waba ne khona kwanga-affecta ne kakhulu nje kahle kwanga-affecta kakhulu ngoba qona uyenza nanthi ngiba ne-enganyana cause sigcine sesixabana nobaba uncane wami omunye silokhu sifuna ubaba sibangale ukuthi sigcine sesixabana nobaba uncane wami omunye nje sesivuselana indaba zakudala ezenzeka but-ke ayish yona ku-correct kwamampela ntho e nka e buang ho batho be ba mankileng ntate ka neteng ga ba kopa bampe ba khutlise ntate because lelapa la bo ntate le utlwile bohloko haholo istana le rona re le setjhaba seo
hobane ha ke utlwa pale e ka re ho thwe o na ba kolota tjhelete lelapa la Ntate Andries le ka fana ka tjhelete ya bona ba tseba go kgutlisa Ntate Andries ke yona puo nka e buang ntate. Ngathanda ukuthi lo muntu othothwa umcela ukuthi amane ambuyise mabuya amkolota amana shothi umkolota malini simane sembhadale. Okay noma ngabe sekambulalile amane ehlisa sineze isidumbu sakhe sikhona ukuthi simncwabe sizoba neclosure ukuthi ehlisa samthatha samncwabo babethu nokuthi singamazi ukuthi waphele laphi nje. Igama lami uNosipho wakwaDlamini. Ngihlala eSiphamandla eMleleke Extension 1 eKatlehong. uRasta is my younger brother. uRasta ngicina ukumbona nge-3 zaka May 2024. Late around boma 4. uRasta umuntu asakhula bekathanda ibhola kakhulu vele nezilwane. Ayikhuleni kwakhe bekumuntu nje oclose nezilwane most kakhulu izinja. Namanje ekukhuleni kwakhe bese kathanda nefarming agriculture alusa nje athanda ukulusela abantu inkomo la kuneyinkomo khona imbuzi bekaba khona lapho ezinjeni uzomthola naku hunting nje bekanokuzihambela yo hunter. uRasta bekathanda kakhulu esibayeni bekathanda cause lapha yabe bekasebenzela umuntu ngazi ukuthi uyawangitshela ukuthi bayi2 abantu bekabasebenzela but mina ngeke ngamitha oyi1 nakhona ngithi ngifuna ukuyobona ngoba bekahlala khona vele so ngithi sizohlala singazi ukuthi uhlala kuphi ngahamba nginilanga ngaya vele ngifuna ukubona ukuthi uhlala phi ngamthola lapho nalomuntu lo wamsebenzelayo beka dedicated nje elwaneni kakhulu nje yabe ungamtholi kumuntu ukuthi ugcwele istrata no hayi bekazithandela nje ukuhlala lapha ya. I-relationship yaka Rasta noLungile mina uRasta uyawangitshela ukuthi uLungile umuntu bekangamjwayelanga kakhulu lelanga uLungile azolahleka bekuyilanga lesi3 ngathi amitha ngathi bebamithana for the third time or fourth time bekangamjwayelanga uLungile beka umngani nomunye umfana ukungukuthi kuye bekajwayela uRasta nomfana loyo uAphiwe bekuye umngani kaLungile uAphiwe uye bekajwayela uRasta uLungile noRasta bebangajwayelananga nje kangako because uthi nanoma abahleli bakhuluma uLungile beka umuntu othulayo ongakhulumi nje bebangacoci so that's why bekangamjwayelanga kakhulu. According to the way mina ngeke ngathola ngakhona uLungile makazolahleka bathi ngathi bebabuye kozingela bakhona into isilwane bebasibambile ngathi yiporcupine I'm not sure. Then mababuye kuyozingela leyo porcupine bathi bayithengisa then bashare ngathi laba uAphiwe noLungile bathatha ngathi 200 angisakhumbula isimalini then noRasta naye wathathe yakhe then wathi uRasta mina yami ngizothenga ngayo impuphu siphekeni lenyama le ela and then nina eyena ngazi nizoyenzani ngayo then laba bathi thina sizothenga ibhodlela ngale yethu so same day bathi badla ke bayenze kanjalo ke kuthengwa nalelo bhodlela kuphuzwe then ngathi kwafika abangani bakhe uRasta bazomthatha baya kaJamani bathenga amabhiya nabangani bakhe baphuza bathi awumababona isikhathi awumabathi seka kuseyintatha bathi ngoba vele sekusila sambini kaJuice bahamba baya kaJuice mabasuka kaJuice lo omunye athi kuye wena kanti wayi mawunemali imali yakho imosha idle budlapha abangani bakugcwalele bakuphuza utshwala athi lo mfana lo ngathi mina ngiyakuthatha manje ngikisa kini uyolala uthi mabasathi bayeza basibamlesa ejardini uzolala chamuka imoto abangani bakhe laba bekaloka nabo angene emotweni athi hayi sengihamba namajida hayi nalo bhudlovela amyekele bahambe nabangani bathi abangani siyaphi uyakini orisale athi hayi ngise eSpanini because mele ngiyovulela inkomo ndesekulate bahamba naye bathi mabafika esibayeni mabasavela bahlangana noAphiwe lapho ngaphandle esibayeni uAphiwe bambuza uAphiwe yini wabala ngathi like uceda ukuvuka athi uRasta upho omunye ngoba beniyi2 phela athi uAphiwe ayi lo muntu lo besilele la mangivuka ngavuka sekangekho angimazi ukuthi ukuphi so baje ukuthi maybe kuye kubo or abuza athi ifone yami ikuphi hawu abafana uthe akasabeza ukuthi ifone ikuphi makasafuna ifone sekaphazamiswa ukuthi la bekabeke khona inyama sekuvulekile athi phile inyama beyila athi lona hayi inyama mina ngiyibonanga
athi hawu sabo seniyangigangela ke manje senithatha izinto lana ngizoyema kini ngiyotshela abazali beni ukuthi manje yebo anisayenzi kahle senithatha izinto zami aphiwe ungayenzi lento yenzayo uthi hayi babe sharp ke no aphiwe vele yena lale vele lapho because bekakhathela ubuye esilaleni athi uzovuka sekavuswa umlungu mangele makathi inkomo ziphumanga makafika uyamvusa hawu ndoda dako waze walala kwaze kwaba ilesikhathi ayaxolise vele ke kube kanjalo awathi lapho ntambama afike aphiwe uyawahamba kusho ukuthi abuyo aphiwe athi awuyazi bathi lo muntu osona kaso kubo bamazi ukuthi ukuphi later kufike phela bese nje sekumnyama simile ngaphandle nosisi wami eminyango masithi sibona kuma imoto ewhite icale yandlula imoto yakho yabuya futhi yami asizibe abantu bayalahleka or masithi kuyehla iphoyisa lomlungu vele lehla nabosisi hayi bayehle bangena egateini babuze kabo German la sithi thina bathi ukuphi sithi hayi ukhona bathi siyamcela ngakaphuma bambuze unangakhi futhi aphendulelo yimicala ngithi una 25 years asho na young na 25 bathi ithi le phoyisa unama ID engakhi because ngasi bayibathole ID yakhe le ayiphoyisa lithi hayi alright ke limthathe lisasambeni seni kulaba abanye bahambe bashiya imoto bahamba umalume kalungile ile phoyisa lelo naye uRasta bahambe bayekabo lo munye vele bafika bambuze lo munye naye achaza istory kanjalo basuke bayekabo lo munye ngathi lo anginotsho ukuthi bamthola ngathi azange bamthola lo wes3 ayemababuye umalume kalungile athi istory zalabafana laba ziyafana masamile kanjalo kuvele omunye bekanabo Saturday wababona lapha emjayivweni wahamba nabo mase bahambisa uRasta naye uthi wayekhona lapho nje loya ke akusumngani kaRasta vela simjwayela umuntu nje simjwayele ngokumbulisa ngimbize mina ngithi ngoba nijiva nonke lapha yakuyenzakaleni Saturday ayachaza ukuthi asifike lapha ya sathola lo mfana loyi1 sambuza ukuthi uRasta wabuza ukuthi uphi lo munye wathi hayi uvuka ngekho lana besilele mangivuka ngavuka ngekho naye lo mfana athi awukanti kuyenzakalani ngithi mina lo mfana loyo bathi lo uvuka ngekho ake unyamalele and manje it seems like bamfuna kuRasta athi lo mfana kanjani because masifika lapha ya sithole kunalo athi uvuke lo yena kabonanga makavuka sithi ayasazi athi umalume kalungile labafana bonke lapha izitori zabo ziyafana yazi istatement sabo nje into A1 kufika abantu ngabo9 ebusuku baphetha ama weapon bathi basi bayi neighborhood crime watch bazivale ebusweni bathi bazofuna uRasta ngimisa phu uRasta bathi asifuna ukumhenda over kumaphoyisa nimhenda over kanjani emaphoyiseni kube namaphoyisa athe wona lo muntu lo akana case achubeke abheke lo muntu lo bano aphiwe bamfuna hayi bathi siyamfuna hayi sithi ngoba akekho ke okwamanje amanimbheke esibayeni because la akahlali full time uhlala esibayeni shutha ngazo bamthole esibayeni okazanye sase ekseni ngizwa abantu gogo hawu ngiphumi before lapho ngavuka ngaya police station ngayo report ukuthi naba abantu bebazile bebathi bathunyelwe amaphoyisa abayineighborhood crime watch bafuna uRasta bazomhenda over emaphoyiseni amaphoyisa athi azange thina sathuma umuntu abantu ukuthi beze lapho abantu bethu amapatrola wethu awazivala ebusweni number 1 into ezinjalo vele basichazela bathi labo bantu bafunani lapho because uRasta kusumuntu ogcina ubonakala nalomfana ulahlekile waye beza lapho ngithi mina angazi ngoba nethatha zonke beyikhuzile ukuthi ngingathunyelwa abantu awu lapha emalangeni babuya abantu ekseni ngabo 5 gogo mangiphuma naba abantu bagcwele egateini fonela lo bhuti we-street committee sabuvula igate ngithi naba abantu bagcwele baphethe amaphanga egateini ngiyome egateini oyi1 ubaba bekakhuluma nami kahle shem because ngathi ngathatha ifoni ngafonela ubaba bami ngathi akhulume naye bakhulumisana efonini sifuna uRasta hey uzomkhipha yabona manje masihamba ngeke ukuhamba kwethu sizomfuna simthole ngeke sisabuya la ngibakhombise ngithi la sivuke kuphula ifestera asazi ifestera likatshwe yini ngamatshe emalangeni so asazi ukuthi yini enikapha amafestera or kuyenzakalani because manje abanye beni bayazi abazivala ebusweni nisiphathela ama weapon or nifuna ukumbulala uyenzeni because sibuzena amaphoyisa athi awanazi basivele thina asithunywa ngamaphoyisa sizenzela umsebenzi wethu ngithi maramanizo kokuqala nithi nithunywa amaphoyisa bathi thina sizenzela umsebenzi wethu njenge community sifuna lo muntu lo ngithi mina hayi akekho ke bathi sizomfuna somthola ngeke sisabuya masimthola sithi nalo bhuti lo nisenzele ifavor manimthola ningamlimazi nimnikeza amaphoyisa
bahambe after lapho azange ke basabuya then kwazofika kwaqala kwezi iphoyisa ke lokuqala beliphethe case akalungile la azobuza ke ama question ayi ngalitshela ngalichazela ngilitshele ke lapho uRasta sekanyamelele beza after E3 because uRasta inyamalele lapho kulamalanga la wafuna yelabantu bamaphanga so ngitshela iphoyisa ngithi hayi khona manje asimazi ukuthi ukuphi lo muntu lo and bekuba busy bastreetnisha lisile phoyisa kimi ungaqala uvule icase because bese sifuna ukuvula icase missing person athi ungaqala because maybe uthukile uRasta wabaleka labantu laba bamthusile wa shift ukuthi asave impilo yakhe yabo yeah so nje ayi indaba kaRasta nje ayi boyithu nje labantwana nje yi-stress nje sihlala sithukile asazi what's the next move or in nokuthi angeke size si-accuse abantu sithi bayenza into eso asinabo usho wrong ukuthi accuse umuntu ngento engekho sho ngayo yabo mina nginokucabanga nje ngicabanga izinto eziningi yazi most of the time nginokucabanga kona ukuthi hayi mhlawumbe uye wathula wabalekiswa ukuthi mabamthola bazombulala kuseke impilo yakhe ngiphinde futhi ngicabanga ukuthi what if labantu bamthola ngoba zange basaphinda beze maybe bamthola angekho aware nebazihambela because waphuma kuumuntu othi uyabuya ngithi mhlawumbe bamthola or uye wathi uhambisa ukuthuka maningi ama question esinawo nje nanya bengicela nje ukuthi la ukhona Rasta sizwe la ukhona ubuye uruzama ukwenza icontact usibonise ukuthi alright sekela ukukhathazeka ngoba manje nalabantu laba bebaloku bakufuna abasezi nokuza la